जिरीदा अगांग अनी खका ममा ममा सिग सीरगा हालेब कांदा हालिब मी असे मसी फारब कांसिदा अखोई कैथेनसिदा नुपीसिंग इराम मक कन्न सागले अखोई येंगिसु ngahar gari cheng gari ani thojala ga cheng ge layo adu digi ngasai irang sagalam kaithe gi imai ben sing do cheng lo lin le hajna gi irang to khi so this is the policy masi gi policy ase imai ben sing choi bom thoi har ba irang sagat kani har ba ngai ri ba nupi sing gi marta cheng gari ani thojala ga cheng ge la ine madi cheng ga bo khu lo chali de masi ai de ai gi me kon ho bo ai ne khale oh loire yaroi aduna masigi stage asi europe matam sida ngasi akhoi rally chali achum mari achum bagdam rally chali ne adu akhoi se karana chumul loi ba akhoi ne support toriba political leadership se masina support tok de akhoi aduna masi dale akhoi gi sincerity akhoi gi honesty darkar oi mek se na haine se akhoi chahi an ore akhoi marfu yoksale mek se na haine se puksen cheng se puksen cheng thabal da mongol oi sida amang nang ba sida amang to ba madu ki thabak to di mongol oiro aduna masigi mongol oisi haira ga di akhoi ja amat to oiba phungpham da lepaga akhoi punna lawmina si punna ngangmina si ngasai speaker na haido ngasi phau da akhoi mayam yam law khra mla to mla tha do adu to roido adu ngasi phau da aina ujabam lai ai kendra di haira roi akhoi mla pham tha do oina nupi khara chatle ngasagi mla duna आई बच्चे टीवी तो उसे बनी को खुरम मगर तक वाह करते यारे खुबा खुर के चलने की बनी पीछे से की पोजीशन से मसी मरोई नहीं बाइबल से खंबियो अरे मसी की मेंटालिटी से दा अकोई कयां कोई ना अकोई फाइट तो बंगो जोगे से मसी असो वहां अदुना अकोई मियोई खड़े थवाई सच्चा जानो तवी मियोई खराब न कोमई दोनो तवी नसी सिदा लेरी सिबो सरकार रो मी आनी खंडा सरकार पूरी सिबो सरकार रो सिरी अखोगी मित्रंगी नतो सर्कस हाना बने हादरा कनाननो मणिपुरी जाति बु बिट्रे तौरसी कनानो नसागी सिविल सोसाइटी कंबुरा नतो कदे पॉलिटिकल लीडरशिप के कंबुरा आइना खजबददी पॉलिटिकल लीडरशिप की कंबु सिंग सिदा मणिपुरी प्रजा बु बिट्रे तवे लोवे अदा मसगी वफम सिंग से हजिकती इलेक्शन नते इलेक्शन से ममन याम लबो वाई मयाम म थंबिरम बाय स्पीकर सिंह ऑर्गेनाइजेशन की लीडर सिंह इमाई बेन सिंह अनकपा अमसुंग अरापद लेबिरो पदम आई मयाम नंगांग ब याब ngangrabadina आई बफम कइता आई हाइनिंगाई दि लेजद्रे दुबो आई यो बफम अमतंग आई थमजगे आई ना साई मयाम नंगांग ब हरकपदगिना होजिक फावबा सिदा ngang iba sing si tara kanda ay ngonda to kay buwakal la bakalay maramdi ngasigi isu se NRC haibadi National Registration of Citizenship haibadi ay koi se Bharat ki citizen ama oibagi registration tauba haibadi masig sarkar ki policy re 19 chahi tara khudi mi masing thi hariba 1951 se masi Bharat ki oina mi masing thi ba matam ni hariba masing thi ba sida Bharat ki oina NRC se masi loinak tau khra NRC se karan ba system na toge haiba ki there is different thing but tauri tau khre asmai tau ba sida Manipur su yauki karam mane yauki kya hai matam da मणिपुर ने असम ने त्रिपुरा ने मसिगी NRC तौनबगी मी खंदोप लोयरे मखोइदा पैसा पीननबा पैसा काइथोप लोयरे लुपा लिसिंग तरुक का समथिंग काइथोई रेकॉर्ड की मतुंगिन आइने याम नुंगाइबदि मणिपुर की याम मरुइबा मंत्री द यौरमबा अमखना हाई हाइदरा एगोंदा तंबदि करे हाइदे तंगेबो पैसा काइथोए हाइदरे हेते NRC तौग्रब्राय आइने याम नुंगाइरिदि थबक ओइना पांगथोक हाइबसे थबक तो चथेखिदबना अमनि थबक पांगथोए हाइबसे पैसा सेंक्शन तौरबनि मदुगी इरुमिनेशन हापबनि अरे ngасidi अखोइना हाइरिसे मसे हाइबे NRC से नौना अमुहन पुथोपियु हाइबे नते मतम अदर लेगिबा NRC से
NRC है नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप है बसे मसी अपडेट तो व्यू अब वो हन नहुन व्यू है बने करी बरम के हाई बनो हाई में बताऊं सिदा ngасagi masigi posak sida akhoi da demography mi masing se masi hengal lakpate pattern ani le amana natural growth haibama amana unnatural growth haibama mi gi masing hengal lakani hengal lakpata da mogi technical report kyam lai demography gi harib sahi tara asida harib khullasina mi lising abo oitar gari sahi tara gi matung da mi kya hengal lakpa yai haibisigi mogi theory im lai riyo मसीगी हारिब टेक्निकल पोषक संदगी हेन हेंगलकपसे मसीने करी को अननेचुरल ग्रोथ को अननेचुरल ग्रोथ हाइबसे लागु लगदी मसाने इल्लीगल ओइरे हाइब ताकोन आइन यादब मी कयाम संगी हाइब ताकोन हारिब आइन यादबसे मसी आइडेंटिफाई तो व्यू हाइब मसी भारत सरकार की पॉलिसी ने मसीगी पॉलिसी असिगी अगेंस्ट नसीगी अखोगी लेरिबो रेली एसिना मदु अगेंस्ट हाइब नतेबो भारत सरकार ने तौबियो पॉलिसी दो अदुम तौबियो हाइबने मसी तौबिबो मतमसिदा करी अबुक लैगे हाइब मतंद जैसे 1951 दे मणिपुर से चीफ कमिश्नर के शासोने एडवाइजरी काउंसिल खतल लै अदुना मतमदु द लेबा डेमोक अखोगी ब्यूरोक्रेसी की मेंटालिटी नंबरम ओरगा अखोगी थबक ओइना तौखिबा तौहिदबदुदी खंगद्रे अदो तौग्रे याम नुंगारिदी हारिबा भारत सरकार ना हारिबा से चुम्मी अखोई भारत सरकार ना हाजी चुम्मी हाइबसी करीने खुदम ओई हाइ मतमदा 1994 रा अखोई ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन का मणिपुर सरकार का सोयमा तौने अखोई मितोप खंदोपगी मतंग हारिबा मितोप खंदोपसी बतरा बाबांग सोयमनी तोहिबा लेगरे इबदुदी आई मांग फबा दिलीप होई करी होय लोय खगन मसरे करी हाइन हाइजेबो हाइरिबा नितोपसी कबाइना खदोकदगे हाइ मतंदा सोक लिसिंग मगा चनिपान निफुग निपान मतमदा भारत मणिपुर भारत पुंद्री सोक लिसिंग मगा चनिपान निफु निपान दा भारत इहान हान इलेक्शन तोगिबसे मणिपुर दी हाइरिबा सोक लिसिंग मगा चनिपान निफुग निपान सिरिस दा लैहिबा इलेक्टोरल रोल अदर बेसिस ओरगा 1951 दा बेस ओरगा मितोप खदोकनी हाइबसे भारत सरकार ने यागी आइने मसी भारत सरकार ने याई हरिसे करिगिनो हाइबतमदा मतमद प्रेसिडेंट रूल मतमनी गवर्नर जनरल अखोई रायनाना अखोई बाना चीफ गवर्नर ओरी मतमद की चीफ सेक्रेटरी सोई तोरिने मतमद की एडवाइजर साखी ने अस्पताल एम सुगिसु अखोई मतमद यामबेम लाबन साखी हारिबा सोइसे तौखर मतुंदा करमाय तौन मथों मरम खंगना तुमिन लैग्रे मसी मसु अखोई लेरिबा मतमदुगी स्टूडेंट्स लीडर्स सिंगदुगी असौब असोइबा मने हेबसे आई मसी हाइ ngakpiu असौब असोइबा मने मर्दी मखा ताबा कंटिन्यू दा कमदो हरगे जा हंगीद्रे भारत सरकार ने जाखरबनी को भारत सरकार ने 1951 दे बेस यार वर्गा मितो खंदो कनी हाइबसी याखरबनी दैट मींस 1951 हाइबसे एनआरसी की मतमने अद एनआरसी से मतमदुगी भारत सरकार ने यारबने मदुगी बु याखर मतुंदी खरा लेरे चथरे खरा लंगनबा खोदबा बयाम तरखद ममांगी हौगिबा सरकार की चीफ मिनिस्टर की मतमद 1951 सिददी 1951 की अदुगुमगी सेंसस की रिकॉर्ड अमसी लेबा डॉक्यूमेंट लेते हारगा 1961 मु ओले actually so it's very funny matam to leitra nasi na dugi document se gabaina tholi ino masi ki question se babu laire aina thamjari se ai contradiction mayam sini ko thamjari se aduna gasiri masi issue si lai aina haijari si de manipur ki citizenship national registration of citizenship se to matam da mayam sina gasi ngangna ki ba sang se da ai su ujabada yamna sectarian ki type khar u phage aduna te मणिपुर की हाइबनी मसीदा अखोइना मयाम मैतै सु योरमगनी नागा सु योरमगनी कुकी सु योरमगनी कबुई सु योरमगनी अदु आइन हाइजरदी मणिपुर की हाइबने मणिपुर की अदना अखोइ खंगी 1951 ने बेजम तमद मैतै कयाम सु एसु खै खंगे अदुबु मरमदी हाइब बेज याराबद अखोइ बजि खंदो होक्सि हाइबने अद मसीगी इशू सि लाकपसिदा ngasi इशू से अखोई बयानबदी खबीको आई वखंददे ngasi NRC तौब यानी अमसिंग यारोय हाइन हारिसे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯃꯁꯤ perhaps if I may be wrong ꯃꯔꯝꯗꯤ ngasi manipurgi political leadership lawriba kangbu singasina manipur da thogdoksima thokre akhoi awaba kya takhre mioi kayama refugee camp ta leiri mafam kaya da mai chai mafam kaya da adu tawri hebase koi moiso khoji tv da kai da pangang ngang ga su ngasi phawda thawai hakchang yauna tawribra hebase achobo question naman ngasi laibak sina asam sathina waraba matamda manipur gi political leadership lawriba kangbu singsna hoji election gi ta makok thadari election da khoi aduna ngasi di election lep da kangbu singado maduna ngasa gi hariba akhoi india government gi against la lamba mioi kayam si yawrga vote khom chatli bojikse masigi issue sida kadawai jaga da khoi fight to go rise khandu khoi mam delhi gi di 1971 की बेस तौरगा कनुगी तौखरे असम की तौखरे लोइबक तौखरे अखोई दिंगसी फावदा कराय जगा लेप कदे खंगद्री अखोई 2027 दे लेप कदोरिब्रा नत्र 30 दे लेप कदोरि बो खंगद्री अद मसी कराना थोहली हाइ तंद ngasi di ngasai speaker न हाबी गिबदो हाइ इलेक्शन द पुलपन थोरक कदेन आई सो बदो दुम खल्ली मरमदी आइन हनकते याम नुंगाइबा कै हाइजगे आइन उजोब आइन मांग उजोबदि जिरी दा angang ani khaka mama siga siraga haleba kanda haliba mi ase masi pharaba kansida akhoi kaithen sida nupi sing iram ka kanna sagale akhoi yengi su ngahda gari cheng gari ani thojalaga cheng ge layo adu digi ngasai irang sagalam kaithe gi imai ben sing do cheng lo lin le hajinagi irang tokhi so this is the policy masigi policy ase imai ben sinu choi bom thoi harba irang sagat kani harba ngai ri nupi sing di marta cheng gari ani thojal ga cheng gel la ine madi cheng ga bokhui lo chali ne masi ai de ai gi me kon ho bon ai ne khale oh loire yar roi aduna masigi stage asi europe matam sida ngasi akhoi de rally chali achum mani achum bagdam de rally chali ne adu akhoi se karana chumul lu dori ba akhoi ne support tawriba political leadership se masina support tok de akhoi aduna masi dare akhoi gi sincerity akhoi gi honesty darkar oi mek se na haine se akhoi chahi ahan ore akhoi marfu yoksale mek se na haine se puksen cheng se puksen cheng thabal da mongol oi ro sida amang ngang ba sida amang to ba mari gi thabak to di mongol oi ro aduna masi gi mongol oi si haira ga di akhoi sa amat to oi ba phungpham da lepaga akhoi punna lawminasi punna ngangminasi ngasai speaker na haido ngasi phawda akhoi mayam yam lawkhra MLA to MLA tha do adu tawroi do adu ngasi phawda aina ujabam lai ai kendra de hairoi akhoi MLA pham tha do oi nupi khara chatle ngasai gi MLA duna ai bata TV do ujabani ko khuramaga taga wawa kada yare khuba khur chane gi nupi Sigi position se masi maroi ni bai ben se khangbiyo ad masi gi mentality sida akhoi kayang kuina akhoi fight to bang go ge che masi aso wa hang aduna akhoi mioi khade thawai sa chak yara tawi mioi kharam no komai do tawi ngasi sida lei sibo sarkar ro mi ani khangda sarkar puri sibo sarkar ro siri akhoi gi mitrangi na to sarkar sana bane hadra kanano manipuri jati bu betray tawsi kanano ngasai civil society kambura nato kada political leadership ke kambura aina khajaba dedi political leadership ki kambu singa sida manipuri praja bu betray tawe lowe ana masigi wafam singa se hajikti election nate election se turi sabide tawdi hairi haji vote ko basare paisa lupa lising kuthai yegdori lupa lising nyakai yegdori paisa no wai jare hoje Hojik sida mi siba khangge ni yum mai thab khu kaure hojik lupa lising kutha phagni lupa lising kun phani chenari masigi issue sida ngasi di akhoina NRC se abu handa tawgadabani haina update to view haina lauri ba khoi che kayam koina lagodu ni se ai ithanda sometime question tawi but I physically participate tobdi ngamdre adu ubudi lei ure em ai na ngasi masigi issue se am subi issue ni masi ai itihas ki chhatra ni इतिहास की वारी ली बाई हम है आई मधु दी लीजर रो आई नो उजरी सिरे नसागी मणिपुर की असेंबली ना
NRC तौगनी हाइना रिजोल्यूशन लौखिबा अदुगुम रिजोल्यूशन अदुगी मायोक्ता रिजोल्यूशन अदुबु सपोर्ट तौगिबा सिंग मदुगी मायोक्ता वाक तौबसे मसी अखोई मसी खंगाकांदा अखोई NRC की मूवमेंट से यामने सेक्शनना अखोई चंगसनबो होदसी हाइबु वाइसिगे हाइजरगा आई मयामदिगी बिदाय लेदुई थैंक यू